Hallo daar, dit is maandag en weer tyd vir Aitsa. Skakel vandag in op 6:30 op NTV, DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25, oneup2.com en Animate se sosiale media bladsye vir julle gunsteling show. In vandag se episode, die Little Penguins Duikesente het hulle 10de bestaanjaar gevier en die Suid-Afrikaanse akteur Irwyn van der Merwe wat Nazim Samsudeen Jacobs, die fangunsteling en manipulerende skurk in Suid-Ooster speel, was die eregas by die geleentheid in Loederitz. Ons gesels met hom en ook met die stigter van die skooltjie, Wilma Klein. We also continue our Matches on the Map journey with Robin and Yolandi Lewis. They are on an adventure of a lifetime. The world's first intercontinental overlanding expedition, dedicated to finding life-saving stem cell donors. In the third and final episode of the three-part series brought to you by Aitsa, the duo visits Kolmanskop and route to Loederitz. Ja, Aitsa bring vir julle mense stories wat saak maak en die harte raak. Lekker mense, do tune in and join me on Aitsa later today.